Klapa je. Javimo se iz Mikrijevog backstage-a. Ovo je stvari njegov od babe Podrum koji se dobio sada konačno posle 100 godina, a ovdje iza nas je uopšte ludilo, bludilo i razvrat. Znači, Luciano, brat i sestra. Mala bebe. Sad ćemo da najavimo šta se tu stvari dešava u KST u 19. motherfucking Juni. Sad je vreme za buksnu Juni, ali ne, moram reći sve. Znači, sad tu nalazi za nas brdo MC-eva koji ćemo reportažu malu na šalnu stranu odraditi. Ja i baby, motherfucking so, what you gonna be. Sad ćemo čekirati sve to, jer to je tu brat. Evo ga, brate, prvi brat. Ovo je prvi gost. Bravo, brate, ne ljubi isto sigurno ne sindrom. Ovo je prvi gost koji je special gost, ovo je brat, ovo je brat Mršavi od Mikri Mausa, on je iz njegovog također Together benda Prci BG, možete ga prepoznati, Nikola uvek nasmevenog lica i pored njega čudo nije neka pizza, ali evo sad smo to promenili i Nikolu ćemo još malo pa oženili. I Džija, Nidža je stara priča jer on je Džidža motherfucking. Čekaj da pitamo nešto malo goste, kako si nam, šta ima novo? Ja gledam tamo, vidio sam da Mikri nosi neki kikiriki, pa sam teo da... Pa čekaj. Da sam da jebem. Ovo je samo za njega. Ovo je brat, frat, evo frat. Ako niste znali, dečice mali, ajde sad da pali frat Kurajber is in the house. Brat Kure, a je! Dobro je svog, tek tako, upravo da zgramo bit će lako, ako počne vam pro, jo, da bi mafija ima da radi gija, jo, šoli master drezni, otivo mi pazit berni, dok viši pogled mene ređe, neko film, stani ruki na leđe i nam klekne, da mu gazno ga sve preko hedu, jer ga to nije u redu, opet bolje neko da ga rokne, sredno do šteka ću da skokne, cijekrane profi, jer evo me na sofi, i osjeća se nofi, i zato kažem daj da se ladi dadimo, daj da se ladi dadimo.